Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te kan lo lom le thau chawa voin hi September ni som paruk ania clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chau ane Russia le NATO inep na kal zela eastern flank klampanga Europe ramten fighter jet anchon vorber ta jingami Europe Typhoon fighter jet roll te thon chua anita Gaza City lama Israel hachet na to hlelain Heko puila tura Israel sipaite offensive operation na berchu kalpui tran anita mekka Gaza City akang mek Gaza City is burning tin media krang ten anchota choi mai US chuan Israel anthopani ti lantina turin US state somnga tangin avai khatna tan US legislator zanhi somnga rol zat ten Israel antheng tabok President Trump chuan kalphung hlui chu ti topania tun hi mi khren zongjong te chuazalan hun tur chu ni ati Amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole US le Venezuela in carbo ruak chu athalo chun zom zela Venezuela official poimo tak tanen press conference an naina Venezuelan president Nicolas Maduro chuan US jet dan le kan hun ton mek hi borok sang satlia anilawa dan lawa sipai chakna manga ramin chu saktuma in nornalian berani hati asoijal danin kongtin renga US chuan minne ka dan bo chet na judicial aggression mangin minnora nitina in vau thaina thu dengkhong tak mai political aggression mangin minnor boka sipai ta thachakna manga in nek na military aggression po tuna hian kalpui zel turin US chu hain buat sayane hati Kanramin dikna naile kanchan vote hum haltur hian Venezuela sarkar chu nget takin ading chun zom dona American and hian in beronin in biak pona kongtam taka kan nei thrina mase kanin biak pona tamjok chu tuna hian chut cha ani toni ati mase Venezuela sarkar chuan in biak zongjong ti top hi kan thil du ani lawa mase US chuan bomle thinara phlak tak kheng thai tur khopa vau khan na natak manga min blackmail tumin min baya chu wang chuan in biak pona zongjong chu chembawang ani tani ati US in drug trafficking chuan lama wanbo rok lama le leilam panga te military te ache tirme ka wang hian kanram ri te ven him ani thaina turin ramria sipai sing khat mun franga thonlu bel anni hatia kanthurol puiram frang China te Iran te Russia tenen po in biak pona thatak kan nei mek kane hatibok Reuters chuan tukin lama report tanpek danin President Donald Trump administration khian Venezuela ramlak tumni lawin Venezuela sarkar in thak thengna siaman tumni na hriata achan chu President Trump le US administration khian antho pui thei tur Venezuela opposition party te athop zo kane anti Venezuela President Maduro chuan danbo chetu le sarkar laka helna chokchoka military coup thentir tura malatu Brazil President Luis Bolsonaro chu ven him tumin thaito pachua mase tang tura hachung thu hanrel wangin Brazil laka shrek na natak pek atum mek buka keipo tuna hian ramro rel tu le thunai na nei tu power kanai na te paithak vek ani thaina turin ramdang tero rel na thuk taka inrol tum thin Trump hian malak na hanai mek ani hati Azias chuan Venezuela hian tuipui kamle ramria te sipai athum chakve meka US point chutiang chuan malak na hanai ve mek boka hengjong hian tuipui amo vanbo ro ka tangine mo in beiton na hi atheng thayani ti alan tirani hantia rampani tein kara in dona pangai full scale war chu dulo veve masela tuipui lamatanga in beina mo vanbo ro lampanga tanga in beina mo ta hian Andulo veve full scale war hi athen thai ti tundin muna hian chuan achiang viawane antibok Azias chuan in biak ponan ti top hian thilpoi tak athen thaya ramri pe lo tura in dan tonna engpo thlengsela chu melma ngai ne na ral thuam manga in beina nga angai tir veve dona Khawvel mun tam taka in dona wanga boina ha chomek laile me mi thai ani lo lai hian in dona mun thar battlefront thar ansiam don in alangane anti Tichuan hebial chunga hian boina lian tak achok thai boka Cuba Nicaragua le Russia ten Venezuelan thlopa hebial chunga tho hian Colombia Guyana le US partner ta chuan Washington an thlop thungane anti
ti chuan he boina hian Latin America ho po anghong boi ngai dona chungjinga chuan Mexico le Brazil chuan in sum turin an ngen ve ve a mase Colombia le Guyana ta chuan Caribbean Sea US patrol ta chu ngoi rangin han thira hei wang hian US si an thlop turangai ani hantibok Venezuela tan hian mipoi mober ta chu Russia le Iran te hani dona heng ram te hi Venezuela ne na military lama tho hona nei ram te hani ve ve a military training te ral thuam supply te le Venezuela ne na joint exercise nei thlengin hei hian ahong chuak thei dona ne hantibok ti chuan Venezuela president thusoyang deuh hian anin karbo ruak hi boruak chesatlia tension sang kan tiang chi kha hani chialawa rampan hi sipai te direct in beina hi chu latheng mi lo masela masa in beiton na satlia ni lo rampan hi te in dona full scale war hi voile khata ron chuak thut thai din huna anding me kan tin han report bok ane ti chuan an din mun thalo tak mai hi ti chiang tu chu Puerto Rico mi puite hania Puerto Rico lampanga US sian ral thum hlom te adalu belzela wangin mi puiten in dona muala helai mun hi chantir kan du lawani tin protest an nei zuita hane Venezuela ne nan boina chungchang nen hian in kung kai na hanayam ti chu hriat ni lo masela mithan khat ta chuan in kung kai na nei ngai turan ngai thil pakhat atheng mek boka Nizan lama khan President Donald Trump chuan Washington DC a thil thlen dan chu thil thalo tak ani wangle ICE na thok tu te police ten an tho pui that du tok lo wangin national emergency apung mai thaini ti asoita President Trump hian a chanbernia hasai chu Washington DC a Mayor Muriel Bowser chuan Federal Sarkar nena Metropolitan Police Department ta chuan ICE te malak na hi an thlop thai to lawa chu wang chuan hun rai tak kan tho pui to don lawani ti a hriat tira mase chu tiang chu karam ti ni chuan control thai lawin dan bo chena tam tak chu na sa takin haronin lar le don ani hatia chu wang chuan ram chung him jok na turin national emergency atulani phot chuan kapuang don ani hati political analyst tam tak ta chuan Russia le Ukraine in donai mo Venezuela ne na han boina wang hian President Trump hian national emergency hi puan atumani jok anring thung ane Khawvel hian harsanalian tak tak atok chhomek ka boina le tharum thona athenga ain mungmek jalboka North Atlantic Treaty Organizations NATO chuan Ukraine thlopna het jok le chak jok anpek chhomek lain Ukrainian Armed Force 10 Russia ramchunga akhat toka operation anei thrin chu nasa takin hantipung chhomeka Rostov region te Bryansk region te Kursk region tele Crimea le Black Sea vela drone operation anei thrin chu nasa takin hantipung meka frontline lampanga po anram chunga tanga Russian sipai te athayanga thui nor chua tumin beipui thak na hlom tak tak mai counteroffensive operation an kalpui mek bok ane Kiev independent chuan frontliner munzau tak chu Russian sipai te kutatangin anlak sakle toni ti an reporta heti lai hian Russian state media TASS news agency in report an pek dan chuan Nizan khan Ukraine sipai ten Russia ramchung region tranga drone operation andon nei lea Ukraine sipai ten drone strike an nei tran hun hi Nizan zanlai tang khan ania tukin jingdaruk thleng khan Ukraine drone te Russia van boruka mu tur an la om rangani hanti TASS news hian an report jaldan chuan Ukraine hian tun hnaya drone warfare hi nasa takin andon tipunga Nizan aringot khan Kursk region atte Stavropol region atte Rostov region le Bryansk region atte Tula region le Ryazan region baka Volgograd te Voronezh region atte Nizhny Novgorod region thlengin Ukraine drone rol te hian beipui thlak na hanon naya tuipui zau tak Black Sea van boruka te Russia tuipui lam sipai Black Sea fleet te ron bain drone tam tak andon in lan boka hetiang tuka Ukraine drone strike huam zau hi trumdanga voikhat ma alom ngai lo tin an report ane tichon Russia sarkar thupuan na TASS news hian an report dan chuan nizana Ukraine drone beipui thlaka Russia ramchunga ronlu jongjong jinga somret le pasari ta chu Russian air defense system 10 tichiain ankap thane antia Russia region tranga Ukraine sipai 10 an beinat ber chu Kursk region ania helai muna hian Russian air defense system 10 Ukraine drone ronlu jongjong jinga tranga somthum chu ankap thane antibo TASS news hian an report jaldan chuan Ukraine drone rol te hanon chetna wang hian Belgorod region a thingtlang kho pakhat Golovchino mun chu nasa takin ti chiatania
helai hmuna hian meichhia pahnin nunnan chanani hanti Ukraine lama po Russian drone rol ten chiat na hanten venual boka Al Jazeera in report dan chuan Ukraine Chernihiv region chu nasataka bay ania he region Nisjin town bullock chu drone strike manga ron target b kania critical infrastructure facility hanti infrastructure poimo tak maite Russian drone rol te hian an bom chia heng muna te hian kang mai na sa tak mai ha chuaka kang thal tu pol ten theitop chhoin an thelani antibok Russia lam hian nizana Ukraine baina tan hian guided missile pathum le attack drone somriat le pali lai mai hanon manga heng drone rol te hi Ukraine Air Force ten van boroka hanlo beilet chiama Russian drone somriat le pali ron thlok lut jinga somnga le pakwat chu kathla kan ni tin han report bok mane hetianga indona sosang taka hakal chomek lai hian Russia sarkar thupuan na tas news chuan khothangram tele NATO chuan Russia dodala han campaign na chu han chunjom jela hetianga manlak zel na hian thilthra ahong chuak don lawa thilthalo le lom tak mai ahong chuak dona NATO member ram polana mission nai turin British sarkar chuan Lincolnshire British Royal Air Force te base pakhat Coningsby munatangin Eurofighter Typhoon sengamazat ron thlo chuatirin Poland antruma Poland van boroka hian naktu kemo hunrei lo tanhua Poland van boroka hian an mission antran donani hanti Russia Ministry of Defense chuan in donale NATO nena innek na hi kanthil tumle kandu berani lawa drone than khat chu Polish airspace a an thloklut ngayani ti hi kanpoma Mase Polana hian target engma kan nei lawa Poland ramchunga thilti chiat tumin an thloklut lawa hei hi accident thil tipal thil thuwa thlengani ti an soinon lea Russia chu borak sosang taksiam tu he boina chungchanga in biak ron ton na nei tur hian kanin hong rengani antibok heti rol hian taus news hian voin chamhalama report anpek zeldan chuan Russia Ministry of Foreign Affairs chuan NATO nen kanthuin mulo chungchanga in biak na nei tur hian Russia chu ain hong renga chuti rol chuan tundin huna rampani Russia le Ukraine te in biak nei ro chu aumri lawang hanti Russia Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov chuan in rem na haum theina na thilo thengai ngai tur require om chu President Zelensky nena hriat tir hanivek towa Russia na thilphut te tram jongjong te hi President Zelensky hian apom vek ani malo chuan Russia le Ukraine an hian remna kongjunga in biak na hengtika ma om theilawang ati tas news hian an report dan chuan US Secretary of State Marco Rubio chuan President Trump hian Ukraine in remna siam chu thil thailo le harsatak ani mai thaya achan chu Russia in Ukraine rambung than khat te anram chungarin lu antumna settlement agreement chungchang hi President Donald Trump chuan nolna tur thutluk na asiam mai thayni ati mase President Trump chuan atop thlengin in rem na haum thaina turin theitop chua atum zela Europe kan thurol pui ramtanen security guarantee chungchanga hian kan thokho thalea chutianga Ukraine ven himna pek chunjom zel dan tur chu engin biak na po thilpoimo tak ani donani tin Marco Rubio chuan asoilang bok ane hetianga ni meklai hian Israel nena ral thuam in lei sakton le indoor tura in rem na hanlo siam to ramthan khat ten anti top meka Nizan Khan Spain chuan Israel ral thuam leitura hanlo in rem to na chu anti top ani ti anpuanga Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan kahuat ber tongkam chu Israel hi ramdang telaka darshan isolate tani meka free market zalen taka in sumdon to na thlop tu kania mase tuna hian kanral thuam industry te ramthan khat ten unblock tan meka chuwang chuan kanram chunga hian ral thuam industry kanti mason angai donani research le development chawni lovin kanramin amamo ral thuam tele kanmamo zat siam chuak thai turin kanin pei angai ani ati Europe ramte aron kap deu sia boka Muslim pemkhom hote antam na mun le sarkar din tura chung Muslim pemkhom hote anpoimo na mun ramta chuan tuna hian mindo dalmeka chung Muslim pemkhom hoten an thlop na manga sarkar an din ta chuan Israel dodalna anti Israel lam hoizongin man latran meka judaram nena defense deal kan lo nei to ta chu an cancel mekani hati mase hetianga Europe ramten harsat na hansiama handem lai hian Israel chuan athil tum achunjom zela the Jerusalem Post chuan nizan zanlai pel nuwa khan Gaza City latura airstrike lian le hlom tak mai kalpuyani nuwa
IDF ta chuan ground invasion an kalpui tan ta ni ti an reporta Israel tank role le armor vehicle lom tak tak mai ta chu Gaza City a an lut tarui rui maya Israel hian Gaza pumpui la tur hian IDF fa lo tang to train sipai bang to ta chu minoi khat singthum vel zat mai sipaya lakir lein chung ta chu Gaza City lakna tura hian athon luta heibaka hian IDF division pangalai mai chu Gaza City la tura ground invasion antan meka hian antel bok ane The Jerusalem Post hian tukin dark wale minute somli pangavela report anpek dan chuan nizan lama khan report lailok mun thren khatatangin kandonga tuna hian official in IDF Arabic spokesperson Colonel Avichai Adrian henatangin information kandonga Israel sipai ta chuan Gaza City hi leilama hanlu chilta tak taka hei hi Gaza City latura Israel sipai te beipui thakna lian berani hati van boro katanga beina ringot nilawa hetianga ground alu chilna hi Israel taima chuan nizan dar somvel khan tran ania mipui jongjong te hetianga indona mun rap thak taka hian omlo turle Gaza City chuasan turin hriat tirna hanti choknon le boka hetianga Gaza City ground na luchilna run pui tran tu ber hi IDF 162nd le 98 division te hania nizana ringot pokhan khopui chung munjau tak anlua thaingal ane Israel in roman lokanga ground offensive operation lianber han kalpui tan ta kawang hian US President Donald Trump chuan Hamas ho hian an mission te in phenna tan an mangthrinani ti report kalo chiara hei hi mikring ta chunga nunron rap thak tak lantirna ni hatia hetiang hian thil in ti chunjom to turani lawa in thil ti thin dan hlui ta chu tuna hian nol ani towa in mi khren jongjong te tuna in ron chhuazalen ngal vek turani hati hetianga ground invasion kalpui tran ani takawang hian US Secretary of State Marco Rubio chuan country thatak Israel kenga hian America chu hading rangdon ani hatia in ka haina thung siam tur hian Hamas hian voin chau hi hun in nei towa thakhate mo ai re mo in bai sai mai thaya voin bak hi hun in nei to lo hati tichon Gaza City a Hamas so infrastructure tele building an man tangkai nia han hriat jongjong ta chu IDF te hian an vai ma ta deuh vek maya Israel sipai 162nd le 98 division 10 ground na Gaza City hanlu chilmek lai hian IDF 99 division 10 Gaza City marlam pangatangin beipui thak na han kalpui zui boka anni hian Israel ramriven him na han thokzui tel bok ane tichuan IDF 143 division ta chuan Gaza chimlam panga Hamas ho telaka ground invasion lianzo kan kalpui chunjom mek boka Hamas ho te han bai rual hian pon lam panga tanga ronti boi thaina jongjong loveng turin ramriven him na han thoktel zui bok ane nizana Israel sipai te ground invasion naya Gaza City a han lut hi puiram ram tak ani rongot maya mandatory service anti sipai tranglai tam tak te hanin rol hian sipai atanga chol to tam tak te kokiran nia an ko jongjong atanga chuta za somriat velin changin anron ti hlotlinga Gaza City a hian reservice noi khat singthum vel zat po anin rol tel bok ane IDF ten thuchu an siam dan chuan he operation hi thlange mazat chung po o thai turin rom manania mase hun chung tur hi soilok thai ani lawani hantia The Jerusalem Post hian an report dan chuan boina than khat chu IDF te hian Hamas than khat thai top chua lo tang tur an lom dona chung tenen chuan engchen nge anin machon don ti achiang ri lawani hanti an report jaltan chuan Hamas ho hian sipai sang ni tanga sang ni zanga vel chau nei tuangai ania mase hetila hian Hamas hian sipayatan Palestine mi pa te tam tak label turin amade tangto khan in buat sai na han lo nei ve towa mase chung te chu ton khriat nei lo le lano pang tak tak te po aninwal boka training thatak nei po ani chelo boka mase thi chil huama beitu tur te hani wangin Israel sipayatan hian har satna thlen tu ani ve thaya Gaza indona hian IDF 10 strategy rang an mang thina Hamas te point chutiang thau chuan an ti thin boka masetuna Hamas ho ten sipayatana hanlak thar atam ber te hi chu guerrilla warfare antiang chi style manga inambu sa in ka chilchiam mai chi kha hanidona chutianga guerrilla warfare style a chuan in beina hmuna thi po an poisa don lawani anti khomwal ma chachi Israel sipai ten an mabak mun la tak takami te chu van borok lampang atangin Israel Air Force 10 bom mangin han bai zui chiam mai boka
The Times of Israel chuan Major Gaza City ground offensive tia hansoi hi abultan nalama hi chuan Hamas infrastructure poimo te ti chiat na han thok tona chung chu tarkat bera IDF te hian an nayani anti